افجا بریوان محمد اندام انجمن گشتیا پیاده لهرما کردستان الاسلامی میوان منه خانم بریوان تو بخیراتی کردستان 24 تشتی بالکش اوه کد ویدا میدا الهام احمد دبیجیتن وانا پیشنیار و دست پیشخری دانا واشنطن انقره و لبندا پیشنیار و دست پیشخرین خونه جبورا گرتنا وانشار و آلوزین لسر نقشه مبحث کری اری پیشنیار چه نگلو؟ يعني سرطات شخص شهيد شيخ مقصود أشرفية شهيد زياد حلب ودنيز عفرين همو شهيدان بيرتينن راستي سيناريوين كو إيرو لسر نقشرين سوريا تمشاندن سيناريو قلقن يعني هر سيناريو كي بشوازي كي هاتي عمده كرن هلبت بشتي شوينه هتشه يعني ام بيجن بشتي شوينه جولاني لباريس و امضا كرن نوبري و اسرائيل ده هاتن كرن دو ده دجي هن غاف هاتبون آويتن اصلا ده يعني بريار هاتبو داين كو ام بيجن حكومته و جوهز يعني ب هسدير دانشتن نكي بريفبري خاصر رونشتن نكي كو لودرجي او بيمان كو ده ادار هاتيه امضا كرن بوچو والا درخينه و سر اساسی جی او ایریشن کو هاتنه کرن اساس پشتی ام بیجن چاره و مه کو یعنی بریار و بو کو او دانشتنید نوبری ام بیجن حکومت و گوهز و هزین قصده ده چیبن کو او نجی بریار کی درباره گاوین لشکری ده کو بین آویتن نقاش و گفتگو بین کرن لی دوده ده هات دیار کردن کو پلانی کی گوره هیا کو لودره ایدی گشتی اصلا که پلانی خو السر روی عرضه بدن مشاندن جبویجی او پلانا دست پیکی و د شش و مهده دست پیکر او جی ایریشن کل سر هر دو تاخن کردی بیکرن يعني اف بلان سازين كو هاتن كرن اساس يعني بلان سازين ام بيجن بدستي امريكا بو بدستي تركيا بو بدستي اسرائيل بو يعني حكومتها وجوهجي جوان بلانا ندوره جبر ايكو هانيه سر حكم جخوا امريكا و ام بيجن بريطانيا واسرائيل جبو كانبن بوي شوازي او بلان سازين كو بريجيما بعسر نتوانين سروي عرضه بيك بينن بكسكي كانبن او بلان سازين خو او نقشرين خو كو دخازن دهندر هرمي ده يعني جنب بيجن هندر سوريا ده بيك بينن بكسكي توانبن يعني بيمانم بي بدن امضا كرن او غافان باويشن يعني سروي اساسي اساس هات كرن يعني او بيمان ده آدار جي هركز دزاني بيمان ده آدار يعني بجشتي اساس يعني خالن جرينج تده هابون هم ام بيجن ملي مؤسساتي بي سازين دولة كودندر ام بيجن باكورجلات سوريا بتششوازي ورن بريفا برن يعني خانم بريفان مثلا انا بشتيفان شريت شيبوي بشتي اول حلبة شيبوي اوا كل دير حافر شيد با بين هيرشين سر دير زوره تبقى يا رقا يا دنافا ارمان جاندايا آیا عم دکارن بیشن ریکفتنا دهی آداره دبینا حسد و شامه نما هاته هالوشاندن؟ يعني وقت ديار كرن ادي لسروي خالنا نهاتنا اريك كرن وحكومتها فاجوهز جي يعني بوي خالنا نكرن يعني د عملي ده هاتيه ساكنوندن شو فهم نكر يعني انها درفت هيا كوديسا افريكا فتنا بهتا جيبا جيكرن يانجي بشتيفان هيرشان وبردواميا هيرشان ايدي افريكا فتنا دهتا هالوشاندن ممكنه بربري كفتنا كدن يعني راستي كاتي اف بيمان هات امضا كرن جوخا جبو هم تمامي سوريا هات امضا كرن هم جي جبو باكورجلات سوريا هات بو امضا كرن كو اوا 15 سالن کار و خبات لودرت مشاندن کو رژیم بعث دو دره دا مافی گلان دو دا بن پیکربون ناسنامه یعنی گل کرد دو دا بن پیکربون
پشتی او شورش روجاوا کو دست پیکر ایدی هدی ریوبری خاسر هات آوا کرن هدی وی لشکری هاتن آوا کرن جبو پاراستن هرمی جوخا اما دروجی یکم داجی هم دمی رژیم باس هبو داجی اما گوتبین اما لکدره بخواستن اما یعنی نه لدیجی رژیمن نه لدیجی ام بیجن دولت دساکنن لی اما هن مافن می دستوری هن مافن می حقوقی هن يعني بيوستا او ومافنا بين بجيب جي كرن اگر او مافنا بين جيب جي كرن هلبتا يعني ايماجي اذا ملي ام بيجم بحكومتا فاغوهيزا يانجي حكومتا سوريا دانشتن يعني هيجي هيفيكا هيجي يعني اف بيمانيكو هيجي هيفيك مايك وما فين كردان د سوريا نودا بهنا باراستن بارويدا ميبو هر کسی شايا سرکفتنا سوریه و رزگاربونا سوریه جاسد دکر لأفعو دما کو کرد لشيخ مقصود اشرفیه روبروی کمال کجی و در بدریه هاتن أفا لباكوري روشالات سوريا بهمان سيناريو روبرونا يعني هيجي هيفيكا وهي د سوريا نويا أفدس هلاتا لسردار كرد بجهنا ما في خويا ياساي ودستوري ممكنة يعني herkes dizane ev êrişên Kulserşex Masûd Eşrefî hatine êrişin bi pîlan bûn êrişin bi pîlanên navdewletî hatin kirin çawa li Efrînê bi pîlanên navdewletî ew êriş hatin kirin heman tişt li ser Şêx Masûd Eşrefî hatin kirin ême jî hêviyê me heye ku em yani ji bo em bêjin doza xwe wek gelê Kurd ji bo hebûna xwe wek gelê Kurd destûrê Sûriyê de em berxwe bidin û em kanibin wan gavna bidin erêkirin yani niha îro sînatûrê Amerîkî jî dengê wî derket ku ev êrişên ku li ser Şêx Mesûd Eşrefî hatine kirin yani bên pêkirineke bû gelê Kurd li wê derê yani herkes dizane yani niha hêzên tehalû jî pêwîstiya wan bi hêzên qesedê heye ku ew Daişên ku hundir Sûriyê de paqij bikin ji bo wê jî eger îro او پیمانا نیم بجیب جی کرن و شرکی مزن در بکوی هر وها دوی شری ده هلبت نتنی کرد دبن ضحیه و ام بیجن یعنی و شری یعنی همو پیکاتین کدوندر سوریه ده جیان دکن اونا همو دبن قربانیین و شری جبوجی یعنی باشه خانم بریوان مثلا ایلهام احمد یک گفتگوی بین کرن دناوا یک گوتنین خدا ایلهام احمد بیجیتن گاوا د سوریا نو دا هریشی سر کردان برنگین جدا دهتا کرن امریکا دساکنه تشتکینا که اف جی به هلویستیه نابک و اف تحالف ما بهفرا ما بهفرا شر ترور کر حتی روجا ایرو ام بهفرانه افروکا جینواکی دهیه افروکا امریکا للشامية نابع او قاز به هلویست بن يعني باشيكو نوعا ما ريكفتنك دبين امريكا واسرائيل وشام دات شي بو اف هيرشاهنه لسر تاخين كردا لحلبه دست بكرو ويا درجه دكيشه چه پيوندياوي بپشگو خستنا حسده ريفبريا خسر جلاي امريكا وهي يعني راستي افدقتكي مزن سر ريفبريا ما تكرن سر هزن لشكري قصد تكرن دخازن بوي اريشين كول سر شيخ مسعود اشرفي هاتن كرن قصد جبكشين ناف شركي بوي ريج ببن يعني va لهمبر دولة شر دركتية وقصد الهمبر دولة دركتية جبوجي ببي دستك وبرجو يعني جبو برجواندين تركيا جي وبرجواندين دولة دي ترجي كو إيريشين خوان دهندر سوريا دا بردوام بكن ودستي خد هندر سوريا دا دريج بكن لي بعقلكي فكري بعقلكي هشمنديكي مازن قصد نكت نافي شري يعني راست دلي هر كردكي دشي كود دتاخن مزن وك شمسود الشافيه ده ام بيجن كومبوجيز تنكرن لهركز دزاني حكومته وجهسكاتي هاتي السر حكم هم قتل عام مزن سر درزي وعلاوي ومسيحيان جي دامشاندن يعني اگر ام د پیشروج سوریه ده بفکرن هلبته و حکومت وجهز نگینه و انجامه کو به ارکرین او گلی به سر کرسی دانشه و حکم خود هندر سوریه ده بردام بکن. باشه بریوان محمد اندام انجمن گشتیا پیاده لهرما کردستان اسپاس.